यहाँ छांगमलोला टशी तेले ता बहुत कंट्रोवर्सी हो गया अंदी जेला ताती सिंगा प्रैक्टिस रा अनि ता थरिंग जो केम्पेल ठुकी तांगारा जोगी योना मेना था मिंग टिबेट लने ता सुपकोरे नमशा किंतु हा कोरता मी मंगचा कोरता ती केजा दिना स्टिल ता हा मकोंगे खासे चिता यहाँ सब्सक्राइबर गंगा जे गाले सावा डोले धोया खुजल देशे ग्या छो बचेरा ता खाजा निंगा जो देगी म्यूजियम 니라 뮤지엄 니랑 아주 당하는 저 페바기 잘라든 저 창말라 아니 민지오갸샤 가시기다 페발은 티베트 레버 티베트 가서 시장란 있어요라 안치기 가서 페바가지 인기라 히말라야 리전란 있어요라 페바 다 배열라니 숲차 당하면서 당가다 인디갈라 안단다 뮤직 케불리 랭이죠라 오 딜랑 가서기 다디 민디 숲도 요다 숲니 건조 가자랑 다 젠치리라 티베트란 있어요사레 시장디 숲니라 다 뮤직 규메 랭이죠라 어디 키르겐디라 다 가족이 슈구야 깨자셔가 도치르와 깨셔로 지금에 하고와 리플라이테로 지금에 다디기 가서 사니마 딱과 김비게 오래 건조 줄라라 뮤지엄라 롭타 보고 이나래 다 치니 레군 레제다 내가 마칭해 줘요라 상마 오픈도 건조 상마 파게 리기도 와야 가래 뮤지엄 따가 리기도 와 미만 내 치게 룽발아 또 룩소뼈 뮤지엄라 또야 망고 롭조 용이 상마 뮤지엄 두고도 와야 안소 딘솔랑 가족이 뒤라 프런트 라 캠페 캡 디낭로 레게 정말 가족 페바가지 레스 페레스 티베트 레스 라밍 아니 시장 마리 세컨드 아니 히말라야 리전 게 마리스 가족 페바가지 레스 아니 어디랑 가족 딱바 캠페 캡고 다 다른 가족 추조 당분이 추시와 부드래 다 남게 아니 레디 치다 캠페로 두기요 다 계지 결혼 저 동바도 요 땅원이 전다 동바 요에도 라요 말라 오늘 전화 결혼 저 상마 소소소기 다 칼로 랭게 디키니라 용고로와 but somehow 미드조다 मसाला थोड़ा मंगा दे जो गेम पे थोड़ा मत दे जो so that's why ता मसाला वाला काम चले गया अब चलेगा गेम पे वाला काम ओके ता हम गेम पे ला तक 좀나 빼고다 남자 견도 니와서 뭐 시방 에레로 치래 달래들 수수 당보래 땅아도 단다 중니도 제가 시장하더니 트렌드 다르게 기르라 아니 감니 슈나 레두라 야 아니 남게 찍라요 아 미망도 드리 사니마레 계란즈 케벨이거나 야쿠도 아란즈 미즈 유메게 드인데야 당 아란즈기 베버스디 링디 단타보도 쿠도 주고 오마르 제지단 계란즈 미망 강망망 페나 야쿠도 다소 야 아니 땅아도 텐도거라 근데 링아도 파겔레와다 계란즈 때고 말해 야야 상물로 제초파체 나 들이 미망불리 얘기지 미규로 지여당하라 가지 딩에들 미시랄리 메드라 어진 that's why 아 찍라야 고나 미지 미지 야야 제조고 첼라래 고니게 첼라야죠 같으나 오케이 딱게자 가르셔라나 가전들랑 아주 김비 당복 해드라 미지 김미게 되라게도 미항상 망불레 미 등게 찼을래라 아니 고저기 넥스 간저 김비라 건조 대 갭초 메러 가지고 미 항사에 망불에 나 건조 시해줘 로드 강자 블록 소고랑 저기 아니 건조기 간저 아이필 타워 기타 뒤라 갭초 어디기 티지 파스레다 스톱 니스라 백다 다 링스타 저 거런 저거지 먼저 미 시래래 메 가들레는 숨겼을래서라 어디도 미 숨겼을래서 나 미제게 미 로골레죠 야 간저 배반는데요 당분간 악설 감중라는 리뷰 내가 악설라 갈리 예 두고요 아니 드니 가자 숨바들 캠페 콘족이라 코란족이 뒤에게도 미든주 마실래메 다 남게 미든주 마실메 뭐저라야 다 드리 행한저 캠페 갸주고라 다 가자니 슉다 여기 비디오 쓰이라 쇼라니 다 갑게 치로 치라니 미 강망망 용로 치란 라인라 다 가시 따고라 미망로 리도 라야죠 야야 아니 정말로라 제족받체 하면람게 남게 가서 그래도 미망불리기 렐링 말했어 야야 아니 제족받체 갈래체 뭐 수수 단다 당보다 체가르시라 미시울레샤 아마 미제기 메 담라레야 땅이 계란서 땡고라 단다 미카시 집하게 미기더라
다들의 뮤지엄들아 밑에다 오찔러 미고라 민도 다 같이 나가시. 오 마이 갓. 아주 당근 열로는 고추가 이 집에 두고 조회돼 두배 삼배 노배 남바 언제가 제교회 지레기 로족에 도제 감소된배 최규 참제교 남들과 와야대 해바올라레 대신하네 저체가 숨기기라 이게 속에서 득색이 배나 두배 조조에 고장내 양에게 굴치게 배나죠 불조된 저 야생이 의기 다시은 나무도 도외세 나종의 배율에 개교지 En monde himalayen à Tibet, vous participez à l'effacement d'une culture millénaire. Vous niez l'identité d'un peuple et sa lutte pour la reconnaissance. Est-ce le rôle d'un musée national français? Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est notre histoire, notre patrimoine que vous gommez de murs de votre musée. Depuis plus d'un mois, la communauté tibétaine vous tend la main. Nous demandons un dialogue, une rencontre. Mais votre silence est assourdissant et soulève des questions troublantes. Craignez-vous des pressions extérieures? L'intégrité de notre institution a-t-elle un prix? Pourquoi refusez-vous le dialogue? Monsieur Guimet, le fondateur de Musée Guimet, célébrait le Tibet dans ce musée et vous, Madame Yannick Litz, vous le faites disparaître. Est-ce là l'héritage que vous voulez laisser? Les musées doivent rester un phare de la connaissance et pas une ombre de la censure. L'héritage d'Émile Guimet est entre vos mains, ne la trahissez pas. Sachez-le, nous ne lâcherons rien. Nous serons là, dimanche après dimanche, aussi longtemps qu'il faudra. Car notre lutte n'est pas négociable et notre identité n'est pas à vendre. Le Tibet existe, le Tibet résiste, et nous attendons de vous que vous le reconnaissiez ici et maintenant. Le monde vous regarde, l'histoire vous jugera. Je m'adresse maintenant à vous, les employés du musée Guimet. Je pense que vous n'avez pas choisi de travailler ici pour être les instruments d'une censure étrangère. Nous sommes un peuple colonisé depuis plus de 65 ans par la Chine. Nous ne pouvons pas accepter que la Chine nous efface ici, en France, dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Votre voix compte, utilisez-la. Tibet libre, Pegalo! 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 괜찮아. 괜찮아 조금 라소니야 영계야 나그 감사는 On! Guimet, Guimet, On! Guimet, Guimet, On! Yannick, Yannick, Pardon. Yannick, Yannick, On! Yannick, Yannick, On! Yannick, Yannick, On! Yannick, 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 Shame là. Yannick, Yannick, On! Lucie, Guimet, Lucie, Guimet.
Résister au PCC. C'est pas négociable. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Guillemets, guillemets. Guillemets, guillemets. Guillemets, guillemets. Tibet exists. Tibet exists. Name it. Tibet exists. Name it. Shame on. Shame on. Shame on. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Musée guillemets. Musée guillemets. Musée guillemets. L'art tibétain. L'art tibétain. Mary Soprano. L'art tibétain. Mary Soprano. La culture tibétaine. N'est pas négociable. La culture tibétaine. N'est pas négociable. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Non mais le Tibet. C'est le fait exister. Guillemets, guillemets. Guillemets, guillemets. Guillemets, guillemets. Tibet exists. Tibet exists. Tibet exists. Shame on. Shame on. Shame on. Shame on. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Musée guillemets. Musée guillemets. Résister au PCC. L'art tibétain. Entonces puede ir lo chung shordalo. Bonjour, je m'appelle Tenzin Norgay et je suis tibétain. Je m'appelle Tenzin Norgay et je suis tibétain. Je suis tibétain, né en France, en exil, comme mes parents. Je suis tibétain, mais je n'ai jamais vu le Tibet, mon pays, car il est occupé par la Chine. Alors ce qui me reste de mon pays, le Tibet, c'est ce que j'en apprends dans les livres, de mes parents, de mes études. Ce qui me reste du Tibet, c'est l'espoir d'y retourner un jour avec sa sainteté, le Dalai Lama, notre chef spirituel bien-aimé, dans un Tibet libre. Le Tibet dans ce musée. Et Madame Yannick Litz, la présidente, l'a fait disparaître. Est-ce l'héritage que vous voulez laisser, Madame Yannick Litz? Les musées doivent rester un phare de connaissance, pas une ombre de la censure. L'héritage d'Émile Guimet est entre vos mains, Madame Yannick Litz. Ne la trahissez pas. Le Tibet existe, le Tibet résiste, et nous attendons. Le Tibet. C'est le fait exister. Le Tibet. C'est le fait exister. Tibet. On. Tibet. On. Tibet existe. Name it. Name it. Guillemets. 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 Le Tibet. Le Tibet. Le Tibet. Résister au PCC. Résister au PCC. Mary Soprano. Mary Soprano. N'est pas négociable. N'est pas négociable. Nommer le Tibet. C'est le fait exister. Nommer le Tibet. C'est le fait exister. Nommer le Tibet. C'est le fait exister. Guillemets. Honte, honte, honte. Guillemets. Honte, honte, honte. Guillemets. Honte, honte, honte. Tibet existe. Name it. Tibet existe. Name it. Shame on. Guillemets. Shame on. Guillemets. Shame on. Guillemets. Shame on. Guillemets. Nous sommes le Tibet. Nous sommes le Tibet. Musée Guillemets. Résister au PCC. Musée Guillemets. Résister au PCC. Résister au PCC.
n'est pas négociable. Ah, ma gueule, quoi, comment me donner? Ah, da, là. Name it. Give me. Let's bed. Register PCC. Musée Guimet. Musée Guimet. L'art tibétain. L'art tibétain. La culture tibétaine. N'est pas négociable. La culture tibétaine. N'est pas négociable. Qui nous entendent et qui nous voient, c'est notre quatrième action contre Musée Guimet. Nous ne sommes pas ici parce qu'on aime être ici, dérangés. Non, c'est pas ce qu'on veut. On est ici parce que Musée Guimet a effacé notre nom et a remplacé par Monde Himalayan. Les personnes qui rentrent, je vous invite à regarder les cartels, les catalogues en ligne. Vous verrez bien qu'avant, il est écrit Tibet, Népal. Et maintenant, récemment, Musée Guimet l'a remplacé avec Monde Himalayan. Monde Himalayan, qu'est-ce que c'est? Himalayan, c'est une chaîne de montagnes. Nous, on a un nom. Nous sommes un peuple colonisé par la Chine depuis plus de 65 ans. Et on ne peut pas accepter que la Chine nous efface ici en France, dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est inadmissible. Donc Musée Guimet, Madame Yannick Litz et les représentants, mais aussi les salariés, nous vous demandons de nous rencontrer, car nous sommes les premiers concernés par ce cas. Nous avons envoyé plusieurs lettres à Madame Yannick Litz. Musée Guimet. Musée Guimet. Résister au PCC. L'art tibétain. L'art tibétain. La culture tibétaine. N'est pas négociable. La culture tibétaine. Nommez le Tibet. Nommez le Tibet. Nommez le Tibet. Shame on! Shame on! Shame on! Nous sommes Musée Guimet! Musée Guimet! Résister au PCC. L'art tibétain! L'art tibétain! Marie Sauvé-Non. La culture tibétaine! N'est pas négociable. La culture tibétaine! N'est pas négociable. La culture tibétaine! N'est pas négociable. Nommez le Tibet! C'est le fait exister. Nommez le Tibet! C'est le fait exister. Nommez le Tibet! C'est le fait exister. Yannick! Honte. Yannick! Honte. Kunzo pugu dinjara. Deshi pe ako gei doa. Deshi gei. Ani kunzo lo chukute. Ako no zukini. Ani shembala deshi gei doa. Dini patangi mindu polis kira. 아니 나는 아주 깨겹디로 나 미망 야 중에다 마 등에도 들어 디스타르 무디를 가지라나 계슈다 디치네 다 제마사님마들랑 아주 레고 주와타이 알란수 귤레 민가 이나레 추이나레 중앙나 아주 대 용체로 미님들라 김배매와 제 알란수 제다르든 좀 계제시에 갑도 미야 중에다 마 중에라 마 등에라 계제시 슈구테 데시가 디레고 디사님마 제마사님마들랑 아주 Kempe mewa che hodi che ya number 2 ya ta samaya yama tale dunda majuta kempe di char shiwa chawo tangchi dunda chiringa la gyabi ro ta yeso do che
아니 진짜 쭉직이 치즈 줄러로 단다 이면랑로라 야나기 릭숑 잡든 수침부 수수도 다 딜라 단다 만주 별이토관님도 만주 제가 쉬신 바이 만주응원이 한번씩 잡에게 답시 지기요 되라 가일라나 야나기 하무쪽바디 프랑스 디릭 낭로라 단다 dem대강 낭로라 주주 배제 딩바스니 잡에 있어래 따이나 만주야 근데 치우 잡두고 말에 치로라 사루 보고와 만주응원이 단다 별이토관님도 제가 쉬체 마란주기 하무탑체 만주기 리숑 디라니 만주대에게 단다 디 답시 주신 바이 아니 넘버 2 문에 단다보도 상막이 겹교리 야군랑송 투지체 아니 다니에 단다 상만 민교모고 제 가상 아주 된다들아야 아주 샨데블랑이들 몽구 중수 샨데블라디 구몽가 이나레 주이나레 샨데브레로 투지체라니 샨데블랑이 상마라로 투지체라니 쉬이 한 타마들랑 아주 세면 되는 식교에 Un grand merci